O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei tae au mā lola soifua manuia, usi mail whaafonga o tāla lau Radio Samoa. Le to iaini pākanga fua I taimi o le pō, whaapea whaai ungo vai aso I le taulanga whaatau au kilani. O le swinga leo fofola mai I le Auckland Transport, le o le atotongi ei pākanga, I le tele o vaenga o le taulanga I aso sā, o aso mā lolo, whaapea taimi o le pō, po o tū atu o le tau le ono I le afiafi, a nga I le tūlai valu I le tae au, o le aso I luma. O le lua tālai le tolu tālai le tūla le tau o le atotongi e pakai le taavale. Ma o le aloa I o le neisuinga fōolo na winga, o le a le to I eise pakafua, le o loo iai le taiminei. O se swinga o loo te ena le pule nuu Wayne Brown lo na sila fiaina. E pe o na moli mawai tala, ale Herald whaato a ia I loa, ina ua mau atu le tusi le aso lua o me. Ma ua toe oso ai ma le fiva o le pule nuu mawhai mai, e le o whaalongo lava le Auckland Transport. E ui le fia le pule nuu o lea wa umona alu I tua tusi le Auckland Transport I le au whai pisinisi wa apia le to atele o tangata ino nofo le taulanga. I le tau fō wa wa ai e tutongi mō pākanga o taavale ma ua toe langona ai le fia o le to atele. O le nei swinga e a matalo ia mai le aso mua o le masino iulai o le tausanga nei. Ua tau nuu manuia le minister wa I whafua New Zealand Winston Peters I Solomona a o iai lana malanga ta amilo le Pasifika. O Solomona le ulua I atu nuu leo watu lau ele minister malana au malanga a o ai e siasi le Pasifika I le vaiaso a tole nei. Lea e uma Solomona e whaaua watu I Papua New Guinea o Vanuatu, New Caledonia ma Tuvalu. Ua whetau I le tau nuu o le au mai New Zealand nei ma le amatalia o le whainga malo fō o le pale mia lea watu la I mai o Solomona, Jeremiah Manele. Lea whaato a umona whaatau toe a vea mataita I o Solomona. E le ngata o se taimi le lei ua whainoa iai, ai ua tala noa I nai fo I mafua ngole se lau aso mua o le whainga malua manele ai maise o le ngālu lue whaapa ma New Zealand. E le ngata I tū tau le tamau ainga, o taita inga o whainga malo, o a o ngā whaapele telo I tū e ave iai le wha mua. E lata I le 5 afe whaasea whaaulu whaasanga I le au whainga luenga le work and income po le wins. O totono le lua tausanga te aluai lea e ripoti ai whaasea nei peitai, mai le matanga luenga le social development lea e whaamalumalu I le work and income, ua na o se vaenga I titi lea mai le to atele o lo o lato whaafisangai. O whaasea nei mai tangata na sulu I le work and income mo fesua soani. E le ngata o whailua inga whaafisangai, o tala noanga I lungo le telefoni po ua na o ni whaatala noanga fo I luma le reception. Lea e whai mai le to atele, e le ai ma se alo lofo le au whainga luenga. Ua toe talo sangai ma le Auckland Action Against Poverty a ngai matanga luenga watatau o na sui le awalo lo whaatau taiai ngā luenga. Ona o le to atelo tangata lo sulu atu o ilato nei o lo o matua I mo o mia le fisoa soani. Ua whaamonia mai le The Warehouse o le a motu sia au na ngā lana o penga tawha ilangi whai whaatau. Le themarket.com. O le whaai unga le masina fo le a motu sia ile nei au na ngā le etusa, ma le 5 tausanga le matua. I lunga le New Zealand Stock Exchange I le whaai unga le vaiaso whaato a umatu. O lo o whaai loai le kamupani o na ua le mawhaiona au sia wha moe moenga le ua maitawina le pa ua whaataunga. E iwa tesi lua pasene I totono o le tolu masina na umai le whaai unga o Aperila o le mafua anga le o le atapuni ai. O le themarket.com na whaalawi loa le tausanga I lua afes maleiva. Ma o se upenga na tau au whaai umai le tele o loa lo sapala I isi pisinisi le o lo I fafo le li o ale warehouse group. Ma o le no leaning le pisinisi o lo o matua I mawhatia I le pa ua whaataunga I totono o le kuata tausanga le ana whaai uina I le masina whaato a umatu. Ma tala whaai ua whesiling ia le app fitu se fulu wafe ta alao lo o whaalwai tupe le pule ngā nuu a o le eti ngā ina tangata I le CEO rates. O le app fitu se fulu wafe o le whaalau I loa I le masina nei ma o se polo keti o lo o whaatupe uma le pule ngā nuu Hamilton ma le whaamoe moe. Ia fesoa soani lea I le au whai ngā luenga ea o ailinga ngana wha maori. Hei tai mai le councillor ia Jeff Taylor, ua ia fesiling ia lea wha ai unga le taimi o lo o CEA rates a tangata Hamilton pei tai I lana mai tau. Wata tau ona tau fi le tu mau umatupe whaalu I fuanga e le oni polo keti au tu. Pai mai Taylor pe ai seana le wha o ngā tatau waile nei tupe, I ati na e o lo o tau ma whaia nei mō fale po o nisi lava polo keti e o ngā mō ainga. Pei tai o le tali al pule ngā nuu Hamilton e tūsama report I le Herald, o se tupe whaalu e amana I ai tū maanga ai maise. O le malama mai tala whaasolopito le a ai. Mai le pule sili o le tū o whainga whaapaanga whaapewhiso o ta inga le pule ngā nuu Janet Carson,
O nisi o pisinisi maori o loo ngā lulu e male pule ngā nuu, o nisi nei o University Tele i le tau mawhaingo le ai, ma o loo lātou pule na fo'i a seta e matua i mo o mia mo le manui o Hamilton. O Talanala Radio Samoa, Manuel Taiao.